Ku bantu mudukurikirana ndabashimiye, nizeye ko mumeze neza. Ni amakuru yo mu gihugu cy'abaturanyi hano muri Kongo, aho noneho uno Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Kongo biri gutangazwa ko yamaze kugera i Goma. Yamaze kugera i Goma, niko we yabitangaje, ariko nta gihamya neza cy'uko nyine ari i Goma, kubera yuko nta mafoto yiwe ahari ndetse nta na video yari yafata nyine ari i Goma ngo agaragaze wenda ko yatangiye kuganira n'abaturage b'i Goma. Oya rero, ariko leta ya Kongo ihagarariwe na Felix Antoine Tshisekedi yamaze gutangaza yuko yamaze gufatira ibihano Joseph Kabila ndetse n'ishyaka rye. Murabizi yuko Joseph Kabila afite rino shyaka rya PPRD ryamaze gufatirwa ibihano. Ibikorwa byaryo by'ishyaka rya Kabila byose byamaze guhagarikwa. Ubu ngubu n'abantu bakorana na Kabila ba hafi nyine ingendo zabo zahagaritswe, ntabwo bemerewe kuba bava muri Kongo ngo babe bajya aho bashaka, kubera yuko uno Joseph Kabila nawe ashinjwa na demokarasi ya Kongo, leta ya Kongo, yuko yavuye mu gihugu nta ruhushya afite. Noneho ni ukuvuga ngo ibiganiro, murabizi yuko hari kuba ibiganiro, bino biganiro bya M23 guhuza M23 na leta ya Kongo. Mu bintu bibiri by'ingenzi biri gutuma bino biganiro bitagera ku musozo cyangwa se ngo bibe byagera ku mwanzuro w'amahoro, bahagarika intambara, bareke gukomeza kurwana no guteza impunzi nyinshi muri Kongo. Murabizi ko abantu benshi bari mu bice birwanirwamo bamaze guhunga, bari mu nkambi nyinshi, miliyoni 7 ubu ngubu zimaze kugera mu nkambi kubera zino ntambara zihora muri Kongo. Ibiganiro, ikintu kiri kubitambamira cyangwa se ikintu kiri kwitambika ibiganiro n'uyu mugabo Joseph Kabila. Joseph Kabila ari kugarukaho bavuga se leta ya Kongo ivuga ngo yaje kwifatanya na M23 nayo ibihakana. Noneho ikindi kintu ni ukuba M23 mu biganiro abayobozi ba Kongo bari guhora bavuga ngo ni umutwe w'iterabwoba wa M23. M23 yo ntabwo ishaka ko bakomeza kuyita umutwe w'iterabwoba. Ibyo bintu nibyo biri kuba byakwitambika ibiganiro, aho noneho uno wari perezida, murabizi yuko uyu wari perezida wari ushinzwe guhuza M23 na leta ya Kongo, cyangwa se bavuga ko nyine n'u Rwanda ibibazo rufitanye na Kongo ari we wagombaga kubahuza, wari perezida wa Angola, uno Joe Lorenzo yamaze gusimburwa na perezida wa Togo. Perezida wa Togo ubu ngubu niwe muhuza, uriya Fore Nyasimbe niwe muhuza uri guhuza M23 ndetse na leta ya Kongo. Ariko uno Joseph Kabila ni ikibazo nyine bari kumugarukaho, leta ya Kongo ivuga ati gute yaba yihuje, ese ntabwo yabafashaga. Ibintu ngibyo nibyo biri kuba byatuma ibiganiro bidakorwa neza mu mahoro ngo bibe byatanga umusaruro. Noneho mu ijoro ryatambutse nibwo His Excellency yakiriye perezida wa Angola kugira ngo baganire nyine ku kibazo cy'u Rwanda na Kongo, ku buryo imibanire igomba guhagarikwa. Noneho mu yandi makuru, murabizi nagiye mbibabwira kenshi ko mu minsi ishize nibwo zino ngabo za SAMIDRC zabashije kuba zasaba u Rwanda yuko zigomba guca i Kigali zigataha mu bihugu byabo, bakava ku butaka bwa demokarasi ya Kongo nyine, ubutumwa bari barimo bakabuhagarika, SADC ikabibuhagaritse. Ariko hari ibitero ubwo mu minsi ishize, muri kiriya cyumweru kirangiye, ubwo hari ibitero bikomeye byabereye Goma. Umutwe wa M23 urimo gushinja leta ya Kongo ndetse n'izindi ngabo za SAMIDRC, izino ngabo za SADC ziri muri buno butumwa bwa SAMIDRC bwiswe SAMIDRC. M23 irimo kuzishinja yuko babagabaho ibitero ndetse bifatanyije na Wazalendo ndetse na FARDC n'ino mitwe yindi yose na za FDLR zose. Ubwo ngubwo rero bikaba ari ibintu bishobora kuba byakwitambika ko ingabo za SAMIDRC ziba zaca i Kigali zitaha nyine mu bihugu byabo. Turakomeza turebera dukurikirana tubabwira, turebe se bimeze bite hano muri Kongo, niba ino Afrika yacu iragira amahoro ikaba yatekana, Afrika tukaba twaba mu mahoro nk'uko turi abavandimwe twese, turi abirabura
turakomeza turebera hamwe se ni ibiki biri gukorwa, cyangwa se niba zino ntambara nabwo zikomeje tubabwira ati ni ayayi makuru agezweho, ariko mbibutsa yuko abanyafurika ari bamwe batagakwiriye kuba bari mu ntambara, ahubwo ko zino ntambara nyinshi, izi ntambara zihora muri Afurika ari Uburayi cyangwa se bano bazungu bazitera kugira ngo twebwe Afurika tuzahure mu ntambara duhanganye, bityo tube twaguma mu bukene, bakomeze bitwarire raw materials, amabuye y'agaciro, batwara ibintu byose, bagende bikorere ibikoresho byabo mu nganda batuzanire tugure. Urumva rero kugira ngo babe bakwiba Afurika neza nuko bahora bahateza intambara. Nakubwira ngo niba uri umuntu w'urubyiruko, reba uburyo watanga umusanzu wawe, cyane cyane wiga neza, urushaho no gukurikirana ibintu uko bimeze, kugira ngo ejo hazaza h'Afurika hazabe heza, biturutse mu rubyiruko, biturutse mu bantu mukiri batoya, mu bantu mutaragira mu myaka yo hejuru, kubera yuko Afurika mugomba kumenya yuko turi abavandimwe, turi abantu bamwe, ahubwo abazungu bo badukolonije bagishaka kuba badukoloniza kugira ngo bajye bakora imbunda bazizana, twebwe turasana, inganda zabo zikomeze zikore, ariko twebwe turimo turicana. Nababwira ngo rero mukomeze gukora subscribe hano, ndakomeza mbakurikiranira mbese bimeze bite, barebera nsoma mu bitangazamakuru, nsoma mu bitabo, kuko tugenda turebera hamwe n'izindi video z'abanyabwenge umunsi ku wundi. Ciao ciao.